mani friends semua. So tabuk mata bari tabuk kalai song sini sarra baksa amo busia angka baca mukja mani asyirbat mana bokai tangoi tongo kai dekaisa hengke abunor jotono semano region tomo ang tabuk bukuni pepla dia sini naikol phang eba chuno je nai chini bogai je kahaman suknai je chuno hamza goi nijini sakno hamza ga kara chini borokno hamza goi je tongnai bini bago chung bini surinai pratna khlainai tai chini hani bororo ni bagai basung surinai dini jo mondir thangoi tongo udaipur bakabari go Ikai kok caranya nasi nanti boh ya kari uka kamatro sih kebaik pesias kalian bawa kari kaimia kari calo ya sekarang sih kau bawa untuk aja kau bawa boh live video yang nutek hosta gitu kok Ikai guys no kita nunggu tempat sana so sen Tini Kumai ni kaham har khai Thango tu bai muswoi sak porskar khai Amani yakul umrani bagai Oke noroko zoraman thang khai Thang lai di Amani yakul lomdi amano kulomdi Je Christians bai tongo norok jane jane Ishor ni thani san lai jadi Surinai tongo mondir thangoi mondir thangoi jini ha do kono hamza ko tongnai bonosun bini bagai Surinai tai jun ang ko thangoi tongo lama mo aku lato Udaipur road Salah saya, ini apa? So, happy. Hello, friends. Chung temp mondir thangoi tongo kai hai nai ang no welcomes aro je nai tongai ari friends so mondir thangoi tongo tabo song sini hano hamza go chini borona hamza go tongai boro bitbo go chung surina bagai kado to niabo kendal sobai kana mom sobai kana ang bo sokha kai ang tabo mondir go thangoi tongo kai mondir thangwa soknai bini mongoi surinai tai chung joto ni bagai no chung surinai jini buskang ni je samung ko nai thau ngani bagai ang bogwani khani amari khani surinai boga ang thangoi to so no wonder weather please kiza comment khaiti sabu sabdani no traffic jam dari pagi bagai Konsen to Haselsberg. Okay.
puno kaisa mela rong lai kana program mo kana jaga mo suapu pelano kotot halo apa ketiga kita masakan Banan Jakman si babul lo gaya kata gue apa tuh gue babul ranier Michelle Golf Lumigas Sebab mau kayak Sami atam jani mal jaring thabo pun chong maning nai দাদা দেখি কতটুকু পর্যন্ত রেল চালু হয়েছে sabrum সাবরুম পর্যন্ত কোন জায়গাতে স্টেশন স্টেশন মাথাবাড়ির দিকে মাতাবাড়ির সামনে না আচ্ছা and our friends or the subscribers bypass road straight lagi okay bypass road from Salgor hello so Matabari थांगो जगह भी मैं Matabari जा रहा हूँ so एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा प्लीज कौन है तेरे यारो
कितना लंबा दाढ़ी निकल गया देखो, सौदर जी का जैसा। Misalnya saya dah, ha? Misalnya saya dah. Kamu itu di komen soalnya anak-anak.